Hello guys, welcome back to another video. Tunin khwa hi chum la na Vedoh kin hitin chu phamti le worship han lang sing la lan khom ma hiong le atun hi eating ei sa ding ham helo le dur voice le dur volume pa hi iti chial ding ham ti pa hi na ve hotin hi chu namu chet the na ding ven tup tan na ve ven lang tha ben khabe na pan kin hotin power on down di pandetan ama sepena dingin voice and loot nen lang voice aku na chun nangin atun di nen lang kin 041 la grand piano hin itichu number 2 in koi lang se dwara ta grand piano hi ma chu acha chum hetan first pa la dwar hi tat cha bo hin dwar zaw lo hin na itichu number 2 pa hin ga lu la chun voice akuna voice ana lu pa chu number 2 042 bang hi naman no ma hele pela chun direct a he dwar voice hung ki pi ta na cha he ki kom ta choi kin he ni ti na ta cho ta gin ni a gin ta ise le strings out ta chu na ba ta chu hi teng le reverb yong lo ko yong lo hin to he langa ning langa hi no sin hin lu lang number 2 tipel lang number 4 a hin na pha teng lai elang hin vela chun la life control hi aza min number 4 pa vela chun reverb ti pa he chipa pi in lang la chun full and coin lang la chun keyboard na reverb mun ki hap tan den string le function han lut en lang press ball la chun ta style volume ma hin chu plus lang hen category plus sign in chin lang chi yang in lang chi lai lang chi lang chi volume hin line D-Voice na che dwar voice pa he to grand piano number 041 na chona 0412 041 na pa chu 110 he kamya le string da na ta he piano to string ging kom ta cha ele string pa he agin he hard wal so dwar voice pa na pa he a hard wal ta ja chu na category lut kin lang back side bola chun front ama sanglong zo ana lut pa hi to 090 ama hin chu le kin in lang 50 or 40 am khanan ko chu nob je ta chuna ta chu balance hum ki bang hit huwa ha zemina tial na pi no be a hele so nge na hum ta na chu dwar volume le voice change ka bol ran hin sting le chi pai lang la reverb hena di reverb me in chi dwar reverb pa hin ai chi na pi be normal pi be la cha chunang na ki adjust the hin which chu category lut kin lang plus langa chi be lang attack release ki ti pa na di release to 64 am pa hi 99 or 100 nano koi the ei khat je minute al he belasan che dwara pa cho dwar release pa hin back pair in lang lechun em release pa na chan sikela chun ichi piano pa cho release kitile sustain ta ma na de hin chen ni na chi khom da na
thong yung vậy to cho hot vào lại tia hay lẽ em really D pa cho hot vào na and D volume and D reverb D release pa hi hot vào là hi in so sai qua lại thong số lâu na Just again, let's in. Chân là sinh ngào tin chỉ bảo cho nó bé nó try gì muốn xem tận hi mò wa hi yong le comment section na na lung gel na xem lang na na ball down na ball do lam cho na try jing dio he di cho video jam cha kan ball tin ve ho chu si jong ki pa thu sang tan ken phong hen hi video ball na chan sa tan te